Pininali tumfa la so video long na ke than ponji la bangke online pen labor card koson si ke apply nengjima la so puthak sinani tumfa la so video long na piklang ponek po la pen la so labor card apply lute kopiali sikilong ji ma la so details tamenali tum la so video long si thek pon long ikpo nalitum la so YouTube channel long jong si nang ka homri milang polte ka chinghon pen nalitum subscribing on latest update kilong wer je fan bell arjan thekloi odak tamenalitum berpon एक देर नॉन तंग देर नॉन कोसन सी ऑनलाइन पेन लेबर कार्ड अफान के अप्लाइंग जिमा ला सॉप पुथाकले लांग पोलोनांग ला पेन चेथान तंग देर नॉन पठेक पेन चेथान पोलोनांग ला पेन लांग पोलोनांग कोसन सी नालितुम लेबर कार्ड के अप्लाई पोनेंग जिमा ला सॉप पुथाक लांग पोलोनांग किचेंग सी नालितुम ला सो वीडियो डिस्क्रिप्शन लोंग लिंक लोंग इक्सी कालीपुलते नालितुम व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल लोंग स्टमे लिंक लोंग इक्सी हलो सो लिंक लोंग बेर इक्लोपुलते नालितुम अथेंगनुस तमेल सन अर्जन दक चिकलांग एक पोल चिंगपु एक पोल पेनाले तुम द स्क्रीन अलोंग ठेक पोलोंग एकजी असम बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड लो लपेनाले तुम पेन अंडर ऑप्शन लोंग पोन एकजी लपेन के न्यू का अप्लाई जे अफान नाले तुम ला रजिस्ट्रेशन पेज फॉर न्यू वर्कर्स द सो ऑप्शन ओसी नाले तुम बेर पोनांग पो registration page for new workers along bear pon ek det puthot dak chingpu pon ekpo lapen construction worker registration form nali tum dak thek pon long exi lapen nali tum jong si afrang ta apply ek elo pulte check status long bear pen nali tum lang pon ek melong lapen kicheng si form dak ka fill up ning ji a process lang pon na video cheng chi aprang nali tum han chuning ritu eklo nalitum na so YouTube channel long jong sin ang kahombre milang pulte ka chinghon pen nalitum subscribe ngon kicheng si nalitum ka fill up neng jila bang ke dak office bang nalitum select ponang po koloso office ma nalitum ladak pen pena anda office doji nalitum la so office bang dak lang pon iglo nili example of nili dak select pon iglo office of the labor officer difu nili dak difu abang select pon iglo la pen ka apply vek abang fu mate abang fia men nali tum dak fill up ponang po la pen father kalite dak husband a men lo la pen date of birth nali tum aadhar card lo teng fill up dunang po la pen date of birth fund proof fan nali tum birth certificate kali pulte voter id la pen aadhar card le nali tum upload dun ta chok la pen ka upload neng ji size la bangke photo png jpng lapen pdf file lai se dak support chot lapen mb ki ong nai mat highest dak mb la bangke 1.50 kb anang po lason athak nangli tum date of birth afan proof upload igelo pulte nali tum dak photo bangke upload nang ji kidang sotlo photo ka upload photo quality leta isivet lo png lapen jpng da photo bangke support ji lapen signature nali tum white paper long pc signatures tame da upload nang po lapen photo quality labangke png lapen jpng image sidak allowed chok lason dak thak nali tum la photo lapen signature lapen nali tum date of birth afan fro upload igelo pulte nali tum gender bang dafen fill up pon nang po female others lapen male nali tum option long pon igji lapen non nali tum use why a mobile number le nali tum dak pidun igol la mobile number fill up nang po athema da sms pen ki tok pon do mobile number la bang ke active mobile numbers pinang ji otp nang ikogi otp afan la pen nali tum dak pen category bang select pon po nali tum sc ma st ma obc ma nali tum dak pen ingwai pon igol la pen ke apply vek abang fu mate abang fi dak merit ma unmerit ma la tanali tum marital status banane tum pinang po la pen date of retirement la bang kenani tum optional pp data chola son si if your husband wife is member of the board pulatanale tum dak pen no bangle option pidun igon la pen nature of job nali tum dak pen select pon igme copy asai sinali tum ki claima carpenter helper art cutting art filling art removing electrician helper marble fitter lapen mason helper lapen son data se others da option long pon plumber root labor lapen ali tung kopi asai se claim la so asaya details dak tok na po lapen present address tani tum non kidobom address dak fill up na po district la son dak block lapen
GPMN lapen ward number labang ke da automatic nalitum dak district lapen blocks like igol da automatic wang ipo lapen pin code nalitum dak pen fill up donang po lapen present address pen permanent address dong si isiwer lo pulte nalitum la same as present address podim bear ignang po lapen kijut si labang ke la son lo nalitum dak fill up neng si labang ke lang po me fill up nang po ke cheng si nalitum bank account number lapen bank amen lapen IFSC code lapen bank branch amen nalitum dakpen lang pami pen le nalitum fill up nikon lapen bank account stamen non nalitum ka use boy active boy la so bank account sedak pidu nang po Aadhaar card pen bank account killing tang duwek nang ji kali pulte nalitum payment labangke direct DBT labangke long ikidat po lapen bank fast passbook first page labang nalitum dakpen ka upload nang ji bank kenang solo first page pulte nalitum la photo doji bank account number lapen IFSC code lapen la son thak address ai hoi ke do la so account click pamis nalitum upload nang po puthot do thula Aadhaar number bang nalitum dak bear nang po Aadhaar number bear dat na fit Aadhaar card copy nalitum back lapen front size nalitum photo click si dak upload nang po lapen voter ID tada mandatory la star lapen esonalam la star mat la ki air ke do an bang ke nalitum fill up thai nang po lapen voter ID nalitum dapen ka upload nang ji kenang sot jong si nalitum Ayushman Bharat card do bolte nalitum da yes no la hini option long ji jong si do te yes kal avi bolte no nalitum ber do non lapen employer names employer address ESIPF number la ke da optional nalitum fill up le data chok lapen experience certificate labang ke kenang sot lo da experience certificate nalitum punasi kam claim ma kopia kam se claim ma jong se electrician plot nalitum experience certificate donang po lapen ajat sai long le nalitum claim sistame experience certificate bangke donang po lapen experience certificate nalitum dakpen ka upload nang ji kenang sot lo lapen nominee koma phan si pidun ji ma nalitum bahini bang thoma farman sistame dak add don ikmen nominee pulotangte by chance nalitum jong si lason pini akisung polok polte nang lidak kuma phan ma nominee ki pidun alang li bang sila so a benefit bang long don ikpo lapen ka fill up nang ji bang lason lo name nominee amen lapen ko ana percent sedak share ponjima 50% ba 100% age relation ko pisika chepho mahala nang li non dag nominee ki bidun ji lapen address photo da upload nang ji la son thak nali tum bahini bang thom phan add pon me lapen nomination form for copy dag nomination a form bang nali tum upload nang po nomination a form ko da silong ji ma pul nali tum dak thek long ji print blank nomination form la sodim nali tum bering na lapen hola pen nilina thana dim print blank nomination form pulo la hello nomination form la so form bang nali tum computer kula long dam pen si print out det nang po la penali tum dak fill up nang po nominee name of nominee address relationship age of nominee la hai nali tum dak pen fill up dun thai nang po la pen nali tum la soft form bange puthot ala so website long dam pen si nali tum upload nang po ki cheng si nali tum la soft form bang download igon la soft form download idet print out idet pen le nali tum fill up ik thai pen le ala so website long mate nali tum apply igon la penali tum la nomination of form nali tum jong se fill up igala pula dak pen upload ponigon puthot nali tum registration form copy mate registration je afan registration mate la non nali tum la online ka fill up bom form puthot nali tum offline stame fill up nang lang la pen ka fill up je afan la so form nali tum dak theklong je print blank registration form la so dim nali tum berik nang po penali tum na so forms tame registration of forms tame nali tum fill out example pen application number district photo nali tum da pabon thai permanent address ta son tha da present address hoda ka fill up online ka fill up tinglo nali tum la offline forms tame nali tum la fill up example la pen details an bang da fill up thai na po la fill up ta la prote photo nali tum la so website long dam tu nang po la pen la so website long wang pen registration form aga nali tum dak pen upload tu nang po uploaded pen finally tum la get OTP podem nali tum ber ignang ji get OTP long ber igdet pen pen ki cheng si nali tum phanan than mobile number koloso mobile number ki sipidin hola so mobile number long OTP dam ek hola so OTP bange nali tum la so enter OTP to complete registration la so dim ber nang po ber dat pen nali tum
next and payment dak thek long ji la so dim nali tum bearing na pu la pen si dak tok pondo la so registration ada accept la ke 15 days an nang kok ta thek pu si dak tok pon la pen sms pel an ni li ta pore thek la nali tum plang ponik de no la bang ke la pen non so na lam payment bang ko an se ki pineng ji ma la so puthas ta me ni nali tum phan than pachini ponik po payment banale tum thongkep kalte flikep anali tum pineng ji la si nali tum la payment bang ki pineng ji process la bake nili non bang nang than pachini pon ek tek det po athima nili long penon amat ke apply ji abang phu mate abang fita velang amase nili la pen aprang process ba nili nang than pachini pon ek tek det po la bang ke nali tum jong se apply exi pula te nali tum dam pen apply kon la so ka apply along jong se pini problem to pute nili fan direct nang koli go nili nali tum fan nang cerap dun cia fan por iponik pola pen so video nali tum kan mas share go kan la pen la so card salam de pen ko pia benefit silong sima pula nali tum ciklo jon long suripli la bang ke nali tum long ponik po la pen la sok jong se accept lo pula tang te la pen nali tum apply that pen la check status podim duji la sodim nali tum berigon la pen nali tum da application number long ji jong se nali tum apply complete lo pula application number la pen nali tum mobile number la pen check podim berigo otp nang le po la so otp ba nali tum fill up na po la pen ko anang deng sin nali tum la ka apply tang bang ke lima la so process nali tum lang long ikpo la se la so video long na ke than ponji la bang ke la an chot lo la se nali tum lang mission pute nali tum so youtube channel subscribe ma channel nali tum direct la so video nali tum ko an ma share go kar biang long rasta me play nang la pen pachini nang domi thak me katu ka ve karbitis 2.0 youtube channel long kilang ra do on fans tame nil hin pen kar dom to change your